Bakunzi ba Excellence TV twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya tubagezeho amakuru mu Kinyarwanda nk'uko bisanzwe njye muri kumva akabari Shyaka Egide. Reka amakuru yacu tuyahere ku bivugwa hano mu Rwanda. UN irabona intambara yeruye y'u Rwanda na Kongo hatagize igikorwa. Umuryango w'abibumbye UN urabona ko intambara yeruye hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC ishoboka mu gihe aba bayobozi bombi b'ibi bihugu baticaye hasi ngo bacoce ibibazo biri hagati yabyo. Ibi byagaragajwe n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa UN mu karere k'ibiyaga bigari Hunguziyang mbere ya Kanama k'uyu muryango gashinzwe umutekano i New York kuri uyu wa 17 Ukwakira 2023. Yagize ati muri Masisi na Rutsiro twabonye imirwano yubura ibyago by'imirwano yeruye hagati y'u Rwanda na RDC bikomeje gushinjwa gufasha imitwe y'iterabwoba yitwaje intwaro M23 ku ruhande rumwe na FDLR ku rundi ruhande, kongeraho ingabo n'ibiganiro ku rwego hejuru taziguye bibaho, ndetse n'imvugo z'urwango ziyongera n'ibimenyetso bihangayikishije tudakwiye kwirengagiza. Iyi ntumwa yasabye ko habaho ibiganiro hagati y'u Rwanda na RDC kugira ngo byirinde intambara. Yagize ati ntabwo nasoza nagaragaje uburyo ari ngombwa ko diplomasi ishyirwa imbere, ibiganiro bigakomeza hashakwa igisubizo gikwiye ku mahoro, umutekano n'iterambere ry'akarere k'ibiyaga bigari. Nyuma yo kumva ijambo rya Zian, ambasaderi wungirije w'u Rwanda muri UN Kayinamura Robert yagaragarije akanama gashinzwe umutekano ku imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR yamaze kwinjizwa mu ihuriro rya Wazalendo rifatwa nk'inkeragutabara za RDC. Yagize ati uburasirazuba bwa RDC bucumbikiye imitwe yitwaje intwaro idahungabanya gusa RDC ahubwo ihungabanya n'ibihugu bituranye. Imitwe irenga 100 ikorera mu burasirazuba bwa RDC. Ni mu gihe kandi uwari uhagarariye RDC imbere ya Kanama nawe yabwiye akanama ka UN ko u Rwanda rwohereje ingabo zihisha muri M23 zikaba ziri guhungabanya igihugu cyabo kuri FDLR. Yavuze ko aka kanama ariko gakwiye gufata ingamba zo kurandura uyu mutwe witwaje intwaro. Iyi ntumwa ya RDC yagize iti FDLR iravuga abantu barayivuga igarukwaho n'u Rwanda, nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christophe Rutundara yabivuze tariki ya 28 Nzeri 2023. Abagize FDLR si abanyekongo. Akanama gashinzwe umutekano gakwiye kuzamura umugambi wo kurandura FDLR kandi RDC izabigiramo uruhare. Umwuka mubi hagati y'u Rwanda na RDC watutumbye mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 nyuma yaho M23 yari yeguye intwaro mu mpera za 21 kuva ubwo buri ruhande rwagiye rushinja urundi ubushotoranyi kenshi hakabaho no kwihanangirizanya. Zia yasabye u Rwanda na RDC kuganira bikakumira intambara.